Lai Autonomous District Council ZPM le Congress Party in sorkarna an siam to mai don nia alan lain vuin khan MNF Vice President pulal chan namaral te chuan ZPM PAC lamin INC le ZPM sorkar siam an remti lo wangin sorkarna siam tu tur thu chiang omri lawati a vuin vek khan MPCC President pulal thanzar chuan rokhol na danga omani lo chuan ZPM Party nen sorkarna siam turin kan inbuatsaih mek ati thung. MNF Vice President pulal chan damaral te hian vuin khan an party pisa mizo namrun aizola thuasoya dampa le Lai Autonomous District Council in thana MNF party tho ho na tha le result lo moman nei chuan an sorkar le don ti ati chiang hle ni suyin dampa by election an chanrual ang bokin LADC in thlanpui machonnan an tho ho na acha a an tho lom tlingkhom po in thlan chen so ada effect thu le hei hi an chanrual zia ati chian thu asoi MNF Vice President puchante chuan Longtlai District bial tu ani anga LADC in thlan chungchang soin LADC in thana result duom tak kan nei hi MLA sangni somni paria general election a kan chakna tur hlim thla ani awangin kan party tho ho na zong zonga lom thu ka soi ani ati a Longtlai District MNF ho tu ten seat somni chu tura rotna an siam dan le abak seat nga po an ruwa man na ang zela kal an ni thu soin headquarters a kan ho tu te remti na in a ground na ten MNF ta na chhajok tur ne an hriat angin kan kal ati LADC result le angong soin MNF Vice President chuan MNF sorkar lain LADC MDC seat somni panga oma kumchang ni somni khan seat somni an la ti asoya vuina ZPM sorkara ZPM chuan seat chau an la a pathum na ni in hei hian ZPM chu mipui ten an hnol mek ti chiang takin atilang ni in asoya LADC sorkar liam ta a atira MNF khan seat somni nei ma se ahnua MDC pakwaten ZPM an zomawangin sorkar in thlak chhota chhena thilpoi takani thule tunchuma chuan tutepo sorkar se sorkar ngil nget a om theinan MNF chuan manifesto thatak an siam ti suin NGO te po in theito pan chu awangin an politics boruak po adanglam ta viawani atibok puchante chuan tun in thana sorkar na siam thei party mal anom lo wangin an lua hai hle ni na soya seat la tamber an ni angin MNF kai shwai sorkar siam pui turin INC nen an indor ngal thu soyin ngai thataka kan om lain atuk loka INC le ZPM an lo indor renga wangin tho ho na ti to pani a INC nen kan tho ho na ti top chan ni amin pu na a MNF party ayo thu top siam thei tu te kan tel ve lawati a MNF party ho tu te chuan lungrual takin tundin hmuna chuan opposition a I omang u an ti ni asuin INC le ZPM ten sorkar an siam mai tura kan ngai ta a amai ro chu tuna hian ZPM PAC lamin INC le ZPM sorkar siam an rem ti lo ti thu kan hriat le zela wangin sorkar na siam tu tur thu chiang a omri lawati bok pulal chan namaral te chuan dampa a mipuin ZPM an hnola LADC a po kumhni chawa upa sorkar an hnol le a RC a eng mek ti alanga in thlan lo om le tura MNF kan sorkar don ti chiang takin alanga then khatin to lai lir le sakorte an ringa keini chuan kan pathian hming kan lamzo kanga ne na kan changzel don ti in an party mipuite lungrual taka om turin a fui ani heti lai hian MPCC President pulal thanza rapo in vuina Congress Bhavan Golden Hall a political session an manna a thu suin ramle nam kai shwai na konga pathian in Congress min kai shwai na sa hle ati a LADC in thana Congress ticket ding som policy nga pasari in hlotlin na an chang thei chu pathian kai shwai na liaw liaw ani thu suin he kan hlotlin na hian kan MLA nei chun pusingun lian chunga in pek na hi kan chuang tak zet zeta rokhol na dang a omani lo chuan ZPM party nen sorkar na siam turin kan inbuatsaih mek ani ati Congress Party President chuan mizo ring tu kaushan mi kan ni anga politics kan khel ani chuan Congress a kan om mai tur ani ati a
BJP chu chanchin thashil min khap tu za khozalen na nuai bo du tu te nia suin chumi te chu MNF in an thopuya ZPM po in alangin thopui che alo ma se MLA in thana khan BJP sumhangin an campaign ni in asuya kan MP po BJP in mu khom na aphusa hle ti kan sia a anni hian mizo Christian mipui za lo se he ai hian anin hnim phum zwalanga chu wangin mizo Christian te chu Congress a kan lut mai tur ani atibok Tarlan to angin Lai Autonomous District Council in thana vote tla te hi December ni kwa khan chiar ni in party mala sorkarna siam thei an omlo awangin party shang te anin ngai changton mek zela LADC in MNF District Headquarters nena an tho hona ati top nuwa ZPM le Congress Party chu indoor thuk bernia soini in thuchiang takero anla nei thei bik lova ZPM General Headquarters Aizola changa longtlai thutzil tu te po in nimin khan longtlai an chhuasan thu le Congress Party ne na anin dor na te chu an party thu nei tu sang PSC a an thlen chhong le don ne thu don ani a ZPM PAC in remti ani chuan LADC a ZPM le Congress Party thok hoin sorkarna an siam theidon ne soi omma se ZPM lam hian vuin thlenga thutluk na mu mal tak an la nei theilo awangin LADC a tu te thok hoin nge sorkarna siam don ti chu chanchin buatsaih lai thleng hian hriat thei ani ri lo ani Zoen since 1973.